Dobrodošli, dobrodošli na promociju knjige o bejsbolu. Nema balona do bejsbol balona. Pozdrav svih što ste došli na veliku broju na promociju naše knjige 35 godina bejsbol kluba Nada, 75 godina bejsbol kluba Krupa, to je prvi klub uopće na ovim prostorima i možda u Europi, i 90 godina bejsbola u svijetu. Svijetu. Pozdravljam sve one koji su upisali povijest splitskog sporta, a dopustite mi jednu privatnost da posebno pozdravim koliko ovdje vidim po mom izboru, oprostite ako sam koga uvrijedio, a dvojicu najveći, velikoga i najvećega Vladu Bejaru, velikoga Vladimira, i velikoga košarkaša Dinu Ređenoga. Jedan put bi jedan poznati nekadašnji košarkaški sudac, sličan se Rejović, pisao o njemu, ne baš lipo je napukaj, po plastici s Vlasa i zove se još uvijek Frančišek Polka iz Ljubljane, koji je bio tu godina na literaturi, koji je govorio često na ovakvim skupovima, reka nešto što je on pročitao davno, ja sam zapamtio, ako želiš da te svi sluša, budi glasan i kad glasan jesam, to je pitanje gena, jer je pokojni otac Kava Telan, dobar i lučki radnik, kad bi stovariva prodove na džibi takovi, kada su ga mogli čuti i Eisenhower u Washingtonu i Kručevu u Moskvi, nakon da nije bilo mobitela, a ja ću nastojat biti kratak. Jedan put u restoranu Planjak u Korčuli, jedan čovjek, jedan od zaštitnih znakova Korčule, zove se Bruno Rosica, vidio je jednu sliku gdje ja ulijem vodu u vino i rekao je da to više nikad nisi učinio iz dva razloga. Najprije grije ulivat vodu u vino, a druga stvar, kad to činiš, najprije ulij vodu, pa onda vino. Moram priznati da ja nisam razumija, a onda mi je rekao to ti je zato, jer kad najprije uliješ vino, a onda vodu, kvariš situaciju u čaši, a kad uliješ najprije vodu, pa onda vino, popravljaš situaciju u čaši. Eto, zato sam ja ovdje prvi govornik na ovoj velikoj fešti bejsbola, splitskog sporta i meni drago Mladena Cukrova, jer da ja govorim nakon njih, ja bi samo mogao pokvariti situaciju, ovako oni će popraviti one budalaštine što ja govorim. Zove me Mladen Cukrov i govori mi, sjeli smo vas mislili nešto radi muzeja sporta i govori da bi on volio da moja govorim na promociji njegove knjige o bejsbolu. Ja sam rekao prilike ovako. U sportu sam od djetinjstva svoga, jedino što nikad nisam uspio naučiti to je kad su u rukometu koraci i pravila bejsbola. Nikad, ja ne da sam ignorirao, želio sam, htio sam, ali je to nisam. Sutradan sam ga ujutro zvao i rekao je, gleda sam sve sam razumija, samo nisam mogao razumjeti da je onolika vele sila onako mala država kao šta je Pakistan. Na to mi je rekao, budalo, to nije bejsbol nego kriket. I s time je moja veza sa bejsbolom završena, ako sam gleda po Vojska knjizi Kostim pročita prvu utakmicu 74. godine na mom Splitovom igralištu, da se igralo bi drugo gleda, kad su igrali bejsbolači splitski protiv američkih vojnika. Ja to sve govorim Mladenu Cukrovu i on meni govori odlično. Ova knjiga je zapravo nije samo povijest bejsbola, ona je ne samo povijest splitskog sporta, nego ona ima i da neko šire povijesno značenje. Još jedan put spakajte čast i puno sreće tebi, bejsbolu i stilnom splitskom sportu.
jako velika mi je čast svih to pozdraviti i zahvaliti vam što ste došli nama večeras da nam uveličate u proslavu ugledanja knjige na svjetlo dana, da kažem. Ja bih samo jednu konstataciju na to što je Mosor u početku rekao, ne želim ga ispravljati, ali želim konstatirati, zašto u Splitu, kao najsportskijim gradu na svijetu, nema znanja o bezbolu toliko koliko bi moglo biti. Zato što mi zapravo, po mojem iskustvu, nemamo teren original, nego imamo nogometni teren na kojim godinama igramo, to nije pravo igralište. Ako ste gledali po televiziji i tako dalje, onda ćete vidjeti da je skroz drugačiji teren. A ljudi dođu na te utakmice, imali bi veći interes, shvatili bi šta su pravila i puno bi lakše pratili utakmice. Nije slučajno da po Americi, ako slučajno ste gledali na televiziji, a uvijek se pojave američke lige, ljudi sa raznim kesama hrane, pokica dođu do 3-4 sata sjede i gledaju tu utakmicu ludo zauzeti. Gledane utakmice. Prema tome, zato je u Americi jedan od prvih sportova bejzbol. Nadam se da će i kod nas to jako više narast, samo trebamo puno više raditi na jednom marketinškom dijelu. Evo, i predsjednik Bejzbol saveza nadam se da će uspjeti pobiti u Hrvatskoj malo tu temu, nekako smo uvijek po strani vis-a-vis nekih sportova. Drugo, jako smo sretni u klubu što je knjiga napokon došla da pokazuje jednu povijest koju samo ljudi koji su učestvovali u toj povijesti mogu ispričati i ovaj put su ispričali preko Cuprova. Ja njemu osobno i u ime kluba najljepše zahvaljujem što nam podario ovaj tekst, što smo napravili ovakvu knjigu da ljudi se mogu informirati u gradu Splitu i šire. Nadam se da će grad imati više sluha, da nam pomogne jer smo na nekom putu dogovora da definitivno riješimo teren i da ga imamo onako kako ga treba imati, da možemo više primati mladih, obučiti mladih i sve one za mlade napraviti ono što sport može napraviti u njihovom boljem životu, zdravijem životu i sve ono što znate da izbjegnemo onu pošast koja se pojavljuje od mladosti, nažalost. Prema tome, ovim putem svima zahvaljujem koji su pomogli bejzbolu do sada i mislim da nam ova knjiga i vaše prisustvo večeras jako na neki način pomaže da još agresivnije idemo naprijed i da bejzbol podignemo na jedan još više nivo, da ga se bolje zna, da ga se bolje razumije i da više mladih možemo obučiti u jednom sportskom duhu. Prema tome još jedan hvala vama, hvala Cuprovu i nadam se da će biti bolji dan i za ovaj bejzbol u Splitu. Hvala. Sjećam se ranih 80. godina kad smo noćnim vlakom putovali za Split da bi igrali bejzbol utakmice na Starom placu i redovito gubili. Nada je tada bila naš uzor, govorimo o bejzbol klubu Zagreb, i naš učitelj. Nada je imala dresove, a mi smo dolazili i redovito gubili, ali taj period je prepun lijepih uspomena, među kojima je i prva pobjeda protiv Nade. Najvažnije je pobijediti broj 1. Prošle su godine i decenije od tada. Hrvatski bejzbol prošao je porođajne muke. Gospodin Degović to najbolje zna ovdje kad smo zajedno to pokušavali napraviti. Došli su neki novi klinci i neke nove generacije. Hrvatski bejzbol sada predstavlja jedan značajan čimbenik u europskom, ali i u svjetskom bejzbolu. Kao sastavni dio nada hrvatskog bejzbola je zaslužna za ono gdje smo danas. Ja ću vam reći činjenice. Prošle godine je Hrvatska nastupala na svjetskom bejzbol prvenstvu. Svjetska bejzbol federacija svake godine objavljuje ranking, znači rang listu svih zemalja u svijetu. Trenutno ima 138 članica. Od njih je 74 rangirano. Ja ću sad vas pitati ovako, da li znate koja je Francuska, jedna velika Francuska, 30. u svijetu. Jedna prevelika Rusija sa golemim brojem klubova, 29. A znate gdje je Hrvatska? 25. Ovo je službeni dokument Svjetske bejzbol federacije. Ali, ovoga ne bi bilo da nije bilo vas. Da nije bilo vas i znate koji ste sve to započeli. Ovoga ne bi bilo da mi nismo noćnim vlakom putovali
za sendvič i Coca-Colu igrali utakmice. Ovo je dokaz da smo dobro radili i ovo je dokaz da smo napravili jako dobar posao. Ovi novi klinci koji vidite ovdje od ostraga su dokaz i garancija da će Cuki pisati još jednu knjigu, barem. Zato mu od sveg srca čestitam i da nastavi tako da imamo još knjiga o bejzbol sportu. Hvala vam lijepo.